Sve što vas je zanimalo o streličarstvo niste imali koga da pitate, saznajte upravo sada. Danas je streličarstvo jedan olimpijski sport koji okuplja jako puno ljudi širom sveta. Na olimpijskim igrama to se pre svega forsira target, znači metno streličarstvo, poznata distanca, sve u preciznosti. Van olimpijskih igara postoji još field i 3D, to su više terenski turniri i to su više nakon neke stimulacije lova. Pa pre svega streličarstvo je individualni sport i to daje mogućnost svima da se ispolje u onoj meri u kojoj je to moguće. Za mene sad, sa ovoliko godine koje imam, jeste i svojevrsna antistres terapija, tako da fokus na metu i na pogodak, to je sve što su u trenutku kada se nađete pred metom zanima, sve ostalo iza vas, tako da je to i divan vid meditacije svojevrsne. Za mnoge velike momke streličarstvo je modernizovana igra luka i strele iz bezbrižnih dečijih dana. Ovaj sport mnoge odrasle muškarce vraća u detinjstvo. Od naivne igre pojedini dolaze i do takmičenja. Igrom slučaja sam se upoznao sa kolegama streličarima i to me naravno vratilo neka davna vremena kad smo svi bili klinci i vijeli se lukom i strelom i od tad sam počeo da se bavim više onako rekreativno. Što je kolega Peđa rekao, više kao neki vid meditacije, opuštanja posle svih obaveza koje nam vise nad glavom i kasnije sam počeo čak i da se takmičim, znači to je preraslo i u neku obsesiju, odnosno strast, tako da zadovoljan sam što je uopšte ušlo to u moj život. Pa to je neka moja strast još od detinjstva koja nije imala priliku da se ispolji do sada. Sada kada su stekli uslovi, kada sam pronašao klub gde mogu da se bavim streličarstvom i kada sam vidio ambijent u kom se to odvija, nijednog trenutka nisam razmišljao da se upišem u klub i da krenem tim putem. Neki dečaci brzo savladaju i izgustiraju igru luka i strele, pa se već kao veoma mladi uhvate nekih ozbiljnijih igara sa strelama. Odlučila sam tako što me tata prvi put poveo i meni se svidelo, pa sam krenuo i svidelo mi se. Moderno streličarstvo danas je najzastupljenije. Tradicionalno se daleko manje praktikuje, a sve zahvaljujući prvim modernim olimpijskim igrama, koje su moderno streličarstvo uveli na velika vrata sporta. Pa moderno streličarstvo je nastalo, počelo da se, već imalo je, da kažem tako, premijeru već na prvim modernim olimpijskim igrama, pre više 100 godina i ono je i ostalo nekako najzastupljenije. Što se tiče ovog nekog tradicionalnog streličarstva, ono je evoluiralo, tako kažem, od lovačkog streličarstva, odnosno, ajde da kažem, ono koje se koristilo i tokom ratovanja. Danas ima jako puno poklonika i instinktivno streličarstvo i metno streličarstvo, dakle streličarstvo gde se koristi nišan. Luk, strela i puno štitnika i Robin Hood u vama može da se probudi. Pa dakle, za početak luk i strela, spram streličara, dakle spram njegove anatomije i želja, zatim i zaštitna oprema, dakle štitnik za ruku, eventualno za grudi, štitnik za prste, i to bolac za strele, to je otprilike to. Danas postoji jako puno dodataka, što modernih, što tradicionalni, tako da svako prilagođava svoju opremu spram svojih potreba i želja.